all the numbers that was identified and the communication between, there was communication vice versa between all the cell phones. Kuvele ubufakazi obutsha bokuthi bafonelana bonke njalo abasolwa ngomhla wokubulawa kwakasomapala weBafana Bafana uSenzo Meyiwa. Likolotoro lya kwanga jona diswaiti swanjili patele bana swanji baje. Balila zihlangana ngaphasi kweslave abasebenzi beposweni abaphelelwe emsebenzi. Changes to their side. Reynolds plays a delightful ball into the area. That's a brilliant goal. That's the insurance goal that they needed. Siqela imidlalo ye-DStv Premiership edlalwa ebusuku nje. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku-SABC1 ngesindebele lotshani. Isazi ngelwazi lama-cellphone ecaleni likaSenzo Meyiwa sifakaze ukuthi kube nokuthindana ngama-cellphone phakathi kwabo bonke abasola abakhona ngikhotho. uGideon Gous ohlathulule ilwazi le-cellphone lomsolwa wesibili uBongani Ntanzi utshele ikhotho ukuthi ababili laba bebadoselana umtato. uGous uhlolisise nemininingwane ye-cellphone yomsolwa wesihlanu ufisa okuhle Nduli kuvele bona uNduli bekathindana nomsolwa wesithathu uCarlos Mncube kunye nomsolwa wesine uMthokoziseni Maphisa. Isazi ngelwazi lama-cellphone ecaleni likaSenzo Meyiwa sifakaze ngokuthi kube nokuthindana ngama-cellphone phakathi kwabo bonke abasolwa abakhona ngekhotho. uGideon Gous ohlathulule ilwazi le-cellphone lomsolwa wesibili uBongani Ntanzi utshele ikhotho ukuthi ababili laba bebadoselana umtato. uGous uhlolisise nemininingwane ye-cellphone lomsolwa wesihlanu ufisa okuhle Nduli kuvele bona uNduli ubethindana nomsolwa wesithathu uCarlos Mncube kunye nomsolwa wesine uMthokoziseni Maphisa. Abasolwa ababonke nje bathi bona bazani kodwa ubufakazi obuvela kesinye godi isazi ngelwazi lama-cellphone sithi bebathindana abasolwa aba. Kanti imininingwane yelwazi le-cellphone yomsolwa wesibili uBongani Ntanzi liyaveza ukuthi uNtanzi ubekhuluma nabo bonke abasolwa ababobane. There were two numbers that were linked to other accused. Kunamanamba amabili ke lana ayehlanganiswa ke nabanye abamangalelwa. Under index 75, under index 75 there was a number saved as 27159-51239 marked as Lungusani. Ngokutsho kobufakazi bukaGous kubonakala ngathi uNtanzi ubegada ne-cellphone ayisebenzisayo ngemva kokuthi abotshwe ngomhla ka-16 kuMgwengweni 2020. Ubufakazi obuke bukhambisana nebavezwa abaphenyo obuthi bathola uNtanzi ane-cellphone eseleni yepolice stage eFleria ngenyanga kaMhlolanja ngo-2021. uNtanzi wayiphika wathinditha izandla indaba ye-cellphone leyo. uGous uragile waveza nokuthi imininingwane yelwazi le-cellphone lomsolwa wesihlanu ufisa okuhle Nduli likhombisa ukuthi bekanenomboro zomtato zomsolwa wesine uMthokoziseni Maphisa begodu ubethindana nomsolwa wesithathu uMthobisi Mncube. Okhunye kuvelile ebufakazini bukaGous ukuthi akhange kuvele ukuthi uNduli khe wathindana nentombi kaMeyiwa isikhathi esowukheli Khumalo. Ebufakazini baphambilini omunye wesazi ngelwazi lama-cellphone uLamberta Steyn wathi uNduli wadosela umtato ukheli Khumalo ngomhla ka-2 kuRhoboyi ngo-2014 nangomhla ka-15 kuSewula ngo-2014. Icotho lombuso u-Advocate George Baloyi ubuze uGous ngalokhu. Then my next point during my analysis, I discovered that Kelly Khumalo, with a number which she gives, she received a call from Ntuli Nkani with the number 073-305-9202, and he goes on to say it belongs to Sifo Kuhle. What is your comment regarding that? Thank you, my lord. The number is found on the XTS, so some other time accused 5 must have given the number up on as a reference on the credit report. Okulalelwa kwecala kuyaraga. Ikhotho ephakemeyo ePietermaritzburg isiragile isibawo sikaMengameli walokhu uJacob Zuma sokuthutshiselwa ngeqadi malungana nomthutshisi wombuso uAdvocate Billy Downer kunye nombikindaba uKaren Mon. uZuma ubesola ababili laba ngokukhupha ngokungemthetho incwadi yemininingwane yakhe yokugula inikele imbikindaba ngesikhathi secala lakhe lokukhwabanisa. Sombile godu umthutshisi wombuso uAdvocate Billy Downer kunye nombikindaba wezomthetho uKaren Mon. Babilaba bafake isibawo sokuthi batsho
indaba yokuthi bachutshiswe ngeqadi isuswe ehelweni lekhotho. Amagqwetha kaZuma aba ukuthi icaleli lithulisele phambili bekutholakala isiqundo esivela ekhotho yezomthetho sisekelo. Ijaji uNkosinathi Chili uthi batsho uZuma angeke athonya lilitho ngemva kokususwa kwecaleli ehelweni lekhotho. The private prosecution by Mr. Zuma of Mr. Downer and Ms. Moon is removed from the roll. Paragraph 2. Such removal is without prejudice to the rights of Mr. Zuma in terms of Section 11, subsection 1 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. uZuma, uDowner kunye noMon bakhutshiwe nakulalelwa icaleli. Abalandeli behlangano umkhondo wesizwe bebagcwele ngaphandle ekhotho ephakemeko. Kanti abaholi behlangano le bathi bayasamukela isiqundo esi. MK sithokozile kakhulu ngesinqumo esenzekile. Siveza inhlansi yethemba emthethweni nasenqubeni ezomthetho eNingizimu Afrika. Sinethemba nenkolelo ukuthi inkantolo enkulu yezomthetho sisekelo izofike imkhiphe phambili unqamalala ukuze sikwazi ukuthi sishushise labasolwa ababenikezwe ngokwemfundo yabo ilungelo lokuphatha ezomthetho. Isiqundo sekhotho ngokuthi uZuma anikelwe na ukuzibilayeza nofana njani angeze sathinda indaba kaDowner noMon yokuthuthiswa kwabo ngeqadi. Asemnyango amakhetho kanti ngokunjalo nenhlangano zepolitiki izizela umango wonke zizifunela abavoti. Asiqale nanzi inhlangano emibili, iBosa kunye neRise Mzansi. Umholi weBuild One South Africa uMmusi Mayimani uphakamise ukuthi umnyango wezefundo eTlagwini Kapa uqinise isandla kibotitchere abalelesela abantwana enkolweni nangaphakathi kwawo umnyango wezefundo. Ihlangano le beyichagala emnyangweni wezefundo ifuna ukuthi abotitchere nabo principal abasolwa ngokulelesela abantwana baphenywe bebaqothwe. Zibe zinengana izehlakalo zokuleleselwa kwabantwana esifundeni lesi. Umholi weBusa uMmusi Mayimani uthi inkolo kufuze zibe yindawo ephephileko. There are a number of teachers who have serious allegations of sexual assault against our children. Now, I'm a father. I send my children to school. I want the school to protect my children, not to impregnate them, which is what's happening. I want my children to come back home knowing they are safe from sexual predators. Ihlangano le inikele umnyango wezefundo amalanga alikhomba ukuthi uphendule inlilo zabo. Nakusenjalo iRise Mzansi eChingalanga Kapa ithi kuqhakathekile ukuthi ithemba lomphakathi emaphoyiseni libuyele liqine. Ihlangano le beyiyozifunela amavoti ejimeni layo elibambele eMfuleni Police Station eBlue Downs eCape Flats. Lapho inikele khona ngencwadi yenililo ngezenzo zobukhohlakala bamapholisa nokuphathwa kwengidi ezingasisemthethweni. Silapha namhlanje ngoba sixhalabile kakhulu. Sixhalabiswa into yabantu ababulawayo kwi-community zethu every day. Emfuleni ukusukela ngo-October uyotsho ngoDisemba unyaka ophelileyo kubulewe abantu abayi-80. Emfuleni police station yesibini kwi-police station ezinabantu abaninzi kwicountry yonke ababuleweyo. Abalandeli behlangano le bathi ubulelesi beCape Flats buyaphazamisa abantu sele baphila njengemiqasa. Ihlangano le ithi amajima wayo ukuzifunela amavoti azokufaka hlangana nemichagalo endaweni ezinesibalo esiphezulu sezenzo zobulelesi emvekeni ezakwezi. Abasebenzi abamakhulu amathathu abasebenza eposweni eLimpopo baphelelwe umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kwehlelo lokuphungula kwabasebenzi eliyingcenye yomthetho wokuphungula abasebenzi iSection 189 eyenzeka kizo zonke imposo elizweni lonke. Bangaphezulu kwenkulungwane ezine abasebenzi eqalwe ukuthi baphungulwe emsebenzini. Abathindeke kakhulu ekuphungulweni bachayeli, abasebenzi bemathilini kunye nabathabalelisa incwadi. Walter Piedi ongasebenziko oneminyaka ema-37 ubudala ungomunye wabasebenza abamakhulu amathathu abaphungulwe eposweni. Uthi usebenze eposweni iminyaka eli-13 bekube nje akakayitholi imali yakhe yokuphungulwa emsebenzini. Kanti uthi udanile ngekambiso yokuthola imali yakhe.
uPiedi uthi ubhalelwa kuhlogomela nomndeni wakhe. It's difficult ka taba honorne a re tsona re o feletsa kae lo tshili kolotoro dia kwa nka tsona di site tshwantse di patelwe bana tshwantse ba je o le ipaile dilo ona le tshile mo tshelo di rana in process di nyaka yona chelete le re nga o sure na ka nete ta ba ona o ruang. uPiedi uthi uzizwa alahlwe nguhulumende kabuhlungu. Musho asubere kwa utala seata kare is like a ke tsona ba thagaja ke sona se ya mosana sena kare musho wa bolela re they want to create jobs mara ke ona ngare ba re ba go golaya di company ya tswalela. Nakusenjalo iunion yabasebenzi COSATU ithi uhulumende akajame ngokuphungula abantu emsebenzini. We reject the intended retrenchments at the post office because that is a continuation of a loss of jobs for many of the people who work in the SOEs. On the contrary, as COSATU, we believe that the SOEs should be assisted, government should intervene aggressively. Uhulumende uthi uzokungenelela ukuthi kwehliswe isibalo sabantu abaphungulwa emsebenzini. Nanyana kunjalo iposo sele itshela abasebenzi ukuthi ekupheleni kwenyanga le uSihlabantangana ilanga lokugcina labo basemsebenzini. Nasibuya Ntolo. We want to dispel the notion that mathematics had its origins in the West. Uthokoza kaqedwe uDr. uNostokara Mahlangu. Uthi akawazi nangelihlo umnyango wesikolo, kodwa namhlanje ukhanyazela ngephuraphura yomfundisi. Kuzokuraga kusasa ukufunda nokufundisa enkolweni ezingaphasi kweWhite Haze Circuit hlangana neHazy View neWhite River eMpumalanga. Abotitshere nomnyango wezefundo abotitshere bahlangane nomnyango wezefundo eMpumalanga eWhite Haze Circuit eMasoyi ukufumana insombululo zemraro yabo. Lilanga lesithathu kungafundwa enkolweni ezimbalwa ngaphasi kweWhite Haze Circuit. Abogalajani bangenela abotitshere nabafundi ngesikhathi sokufunda kwathina ke inkolo ezimbalwa sendawo le. Ama-union abasebenzi nabotitshere angalo umsebenzi akhombela umnyango wezefundo bona usiza. Umnyango wezefundo eMpumalanga uhlangene nama-union ukufumana insombululo. We want to make sure that police intensify their work and move around to make sure that there is safety. Ama-union athi anikele umnyango lo amalanga ali-14 bona uze nensombululo zemrarabo efaka ukuqatsha abogada enkolweni zonke ezingaphasi kweWhite Haze Circuit. The memorandum has been presented to the MEC and we have requested that they respond within 14 days. So tomorrow all members will go back to their work stations. Umnyango wezokuphepha komphakathi eMpumalanga uthi bazokubekela ivikelo kuphambili. We welcome the move by that there will be patrol teams who will be patrolling those affected schools. This includes members of SAPS, the police, as well as CPF and patrol teams. Umkhandlu ongamela isikole eJerusalem High esisahlele mhlapha nje awukaneliseki ngesivumelwano esithethweko. The government did not commit itself to say what they are going to do. We don't have any assurance to say how the school will be saved from now. Isiqhame esilusivikeleko emphakathini ama-CPF sikhombela ungqongqotho wezamapholisa bona abanikele ngensiza zokulwisana nobulelisi endaweni leya. Nakusenjalo akukhanyi bona ngimaphi amagadango wezokuphepha azokuthathwa iinkolwana azithomako kusasa. Kuduma emnyangweni wezefundo eGauteng ivekele. Abafundi ababili weminyaka eli-13 ubudala neweminyaka eli-16 bacule emlanjeni yeNops River hlanu kweCenturion ehlagwini yePitori nabe bakhambe nesikolo ngomvulo. Kanti kunabanye kuthiwa badle ichefu yamakhondlo bathi maswidi ngomvulo. Ikhambo lesikolo uliphenduke bangamathuwe ngesikhatshana nje. Abafundi beDavidton Skill School bebakhambe bama-19 babuya siba ama-88 bathwele imkhono ehloko ngemva kokubonisa ihlakalo lesimbi. Kuthiwa bekunganabotitshere bebagada abafundi lapho. The trip was not sanctioned by anyone in the higher office from the district because it was not communicated, so no one in the district knew that the kids have gone away. And what we know is that obviously there were no educators as well. On the go-form part, it was just a social worker alone. So those are some of that's the preliminary reporting that we have internally.
Isehlakalwesi ngesesibili sokucula kwabafundi umnyaka lo. Ngomhla ka-20 ngoTshirhweni umfundi we-grade 7 esikoleni samabanga aphasi Queenswood uLatoya Hamilton ucwilile. Kuqashwa abaphenyi abazijamele ukuzokuphenya indaba le. Kanilanyana kunabo titshere sele bajanyisiwe emsebenzini ngendaba le. Kukhonjelwa bona kuphenywa amakhempu wenkolo. Nobody knew that the kids are gone, and 90 kids, anything, it could have been worse. Nakusesenjalo umnyango wezempilo uyaphenya ngemva kwezongo batsho yabantwana abama-41 abaneminyaka emithathu kuya kwemihlanu ubudala badle ichief yamakhondlo bathi maswiti ngomvulo. Abantwana abafumana isizo lezempilo esibhedlela seChris Hani. Umnyango uveze ukuthonyeka ngesibalo esikhuphuka kwesi sezehlakalo zokudla ichief khulukhulu ebantwaneni esifundeni esimi. We have established a food control in Ndaba where all the stakeholders that are involved in food are part of that, and also including SAPS, NRCS, agriculture and consumer protection. And we also have done awarenesses in the communities. Umnyango uthi uzokuragela phambili ngokunikela imiphakathi ethintekileko isekelo nesisetshenziswa ezisihlogako. Ekhasini lethu leFacebook siba umbono wakho ngomlandi nandi wezehlakalo zokubhubha kwabantwana nabakhambe nesikolo. Nakumbono khelandela mbukeli. Sifisa sengathi njengoba izwe libhekane nesimo se-climate change, othisha ngaphambi kokuthi bathathe uhambo bangaqale babheke isimo sezulu. Ama-trip enkolo ngathana yajanyiswa, abantwana aba banalawo. Kubhala abasenkolweni abo. Akunankinga ngama-trip esikole, as long as abotishera bazobagada labantwana lapho uma bahambe bayobhukusha lapha. Mina bangathi abantwana nje bagade bebhekwe. Bengayihambeli bodwa babeya bephuma trip njengalabo. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthosa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Uyaphuphuma umgodla weziqu womgwali owaziwa iphasi lonke uDr Esther Mahlangu owaziwa nguNostokana esithabeni samaNdebele. Ugogo Nostokana uhlonitshwe ngezinye godi iziqu zobudokotela kezembalo eUniversity yeUNISA. Iziqu zakhe yi-Degree of Doctor of Philosophy ku-Mathematics Patterns and Patterning. Ugogo uMahlangu livula ndlela elavuselela ngobutsha umgolo wesiNdebele ngendlela yesimanje kwasikinyeka iphasi lonke. Hlangana nokhunya kwenzileko kusebenzisana nengikhampani ezifana ne-Rolls-Royce, i-BMW, i-Belvedere Vodka kunye ne-Smithsonian Museum. IUNISA ithi ubuthakgha bakaDr Esther Mahlangu bokugwala nobuhlakani obungalinganisekiko. Iziko elimthokozise ngeziqu zobudokotela bembalo nokukhabisa ngemgwalo ebuyelelweko njengoba nabakholwa bona kunesayensi esezingeni eliphezulu emgwalweni yesiNdebele. Yeke-ke bathi lokhu kungale kobugwali. Mathematics in its purest, applicable and beautiful forms arises and originates from Africa. This is seen in the art forms that we have that we are demonstrating here, that has been done by Dr. Mahlangu. Uma ubuka lapha kulo mbukiso lona esibonayo lapha phambili, sibona i-linearity, sibona i-linear perspective. Umgwalo waziwa iphasi lonke lo phambilini ke wahlonishwa i-University yeJohannesburg, iDurban University of Technology neTshwane University of Technology. Isekela likachancellor weUNISA litsho lagandelela bona kuba yini uMahlangu kufuza hlonitshwa sadla amabele. In the art, she embodies aesthetics, color, patterns, philosophies, to understanding maths as communicated either through art, through expressions, through the patterns, but also through our aesthetics. uDr Mahlangu umgwalo wokuthoma ephasini zombelele ukwenza umgwalo wekoloyi i-Rolls-Royce Phantom ethiyelwe ngaye ebizwa ngeMahlangu Phantom njengendlela yokumhlonipha. Usebenze nama-museum, indawo zomqaliso wemgwalo, abaphathi bendawo zokulonda ubukhwari. Wasebenza nomvumo John Legend ne-BMW uhlangana namanye amagama aziwa kakhulu ephasini zombelele.
uthokoza kaqedi ngokuhlonitshwa godu. Azange ngiye esikoleni mina ngesikhathi sesikolo zange ngiye. Ahlalela ukugwala phela bomama abagwalako abayokuthi agijimele ngela khona ngigwale abafika bona ayi usonele wenzeka ngibuyele godu hey namhlanje ngeke iphuraphura Ukuhlonitshwa kwakaMahlangu ngeziqu zobudokotere kubasela ikuthalo emakhulukhulwini wabafundi abasanda ukuqeda imfundo zabo eUNISA khathesi esele baqalene nokuthwaya wabo umlando. Kezemali iranda liqinile nalilinganiswa nezinye imali ezikulu. Kanti kezemidlalo mbili imidlalo ye-DStv Premiership namhlanje ebusuku. Isikhukhune United ineStellenbosch FC ePeter Mokaba Stadium bese ukuthi SuperSport United ibambane nePolokwane City eLucas Moripe Stadium. Sekusele inqhema ezisithandathu kwaphela ezinamathuba okubangisana neMamelodi Sundowns ibhigiri ye-DStv Premiership. Phakathi kwazo kubalwa nezimbili ezidlala namhlanje iStellenbosch FC esebujameni besibili ngamaphuzu ama-39 kunye nesikhukhune United enamaphuzu ama-35 ebujameni besine eligini. Inqhema zombili sezijayele ukuhlangana ziqine zombili pheze ngokulingana njengombana isikhukhune yabe yayokudlala naku-CAF Confederations Cup ngesizini esanda kuphela le. Emidlalweni wayo olandelako isalindele ukubambana neMamelodi Sundowns ngeveke ezayo. Kanti kuleli hlanga iStellenbosch ngiyo elandela iMamelodi Sundowns esesiqongolweni seligi. Injalo nje incamele ubujamo besibili ngombana ingaba semathubeni wokudlulelana ku-CAF Champions League. Nange ingaqeda isebujameni besibili. Ngomunye umdlalo oyokudlalelwa ePitori, iSuperSport United esebujameni besithandathu eligini izimisele kangako nayo ukukhrumeja iOrlando Pirates esebujameni besithathu. Nayo ibonakala iqinile ngombana inemidlalo eminingi eyidlale ngokulingana. Ithumbe elithoba. Polokwane City nayo inamathuba amaningi ukuthi izitholele indawo ku top 8. Le midlalo yanamhlanje yokuthoma ngesikhathi sinye. Imizuzu nayo ma-30 ngemva kwe-hour lekhomba ebusuku nje. Njenganje sihlole ngekwekwezini ukuthi bazume bafikaphi. Akwande sibo. Umbukelo khona usekhaya hlangana nendaba esiziphetheko inamba namhlanje ngilezi ezithi ungqongqotjhe wezokuqatjha nabasebenzi enarheni yeSewula Afrika uThulasingisi uthi kunamahlelo akhona ukukhandela ukuphungula kwesibalo sabasebenzi eposo yenarha le. Ngale kwalokho ngolosithathu namhlanje bakhona bakwa-IEC ngamahlelo wabo amlandelande ukufinyelela amakhetho azokubanjwa ngenyanga ezako. Yizo-ke indaba esiziphetheko namhlanje ehlelweni zibuya nabazumi sithokoza kakhulu. Sithokozile Sibu njenganje asitsheje ubujamo bezulu. Busayi kumakhaza. Ya kodwa ke amalanga azayo kubonakala ngasuthi azokwehlanyana abekazokubuza ukuthi injezi zilungile na. Saqala ke ngokunabileyo. Sizokele kamnandi indaba namabona siyathokoza. Kanti ke sicale emlaleli ukuthi mbukele ekhaya ukuthi kunjani namhlanje sisibona lapha ke izulu lilindeleke nge-30% maphakathi nenarha yeSouth Africa. Kuthindeka lapha ke isifunda sangale ngeTlhagwini iJingalanga nesifunda sangapha ngeFreystata. Kuthi lapha ke eKapa kubonakala kunekungu abantu bazakutsheja bayelela khulu namhlanje sinabayelela nabatshayela kunakusasa ke ekseni ikungu izabe isesenjalo likubuze sengamafu maphakathi nenarha yeSouth Africa. Kusese ikungu ke le okhamba uyibona phakathi nenarha yeSouth Africa. Siyaqala ukuthi amazinga okushisa
sangakhanona ajame njani nalipharapara ngamafu kusasa esifundeni sangapha ngeGauteng lipholile kanti ke ngapha ngePitori ngalifuna ufuthumala lapho ke kubo Mamelodi asiyokuqala ukuthi isifunda sangale ngeLimpopo kusona sikhamba bunjani na sifuthumele endaweni eziningi kuthi ke lapha ke emusina ngakuyachisa ke khona nge29 nakezinye indawo futhumele lapho esifundeni sangeLimpopo iMpumalanga ibonakala ipholile lapha eMelo ibonakala ipholile eMkhondo kanti ke lapha esikhukhuza khona ke kuyachisa nge31 sibona lapha ke kubo Middelburg emalahleni khona ke kuyaphola ke ngokufuthumala nangapho ngabomhlanga naboGogafontein nasicala ngaKwaZulu Natal siyabona ke ukuthi Richards Bay iyachisa nge30 kuthi ke ezinye indawo lapha eKokstad sibona ke khona kufuthumele nge25 sokuqalela lapha ukuthi kunjani esifundeni sangale ngeMpumalanga Kapa lipharapara ngamafu khona la lingathi lingaba namakhefezana sifunda sonke ke sifuthumele ngaleke ngeJingalanga Kapa liyabonakala ke ukuthi nakhona liyachisa endaweni eziningi kunjalo iCape Town ibonakala ipholile yona nge21 sokuqalela ukuthi kunjani ke ngale ngeNorthern Cape khona ke kuyabonakala ukuthi ziyachisa indawo eziningi ngapho ngeNorthern Cape abantu bazakuchecha bayelele kulezo ndawo sokuqalela lapha isifunda seFreystata naso ke siyabonakala ukuthi sifuthumele endaweni eziningi njalo ke nangale ngesifundeni sangale ngeNorthwest akubesikhathi esilandelako dido